Haga Jingialehkai tes kabasan hapadeng ke India Persia ke England haba pai syakna ke Jingialehkai kalong ke Jingialehkai kaba Maria ke Jubor Henry haba kot ke Jingialehkai ke India kalala abad perlim salit ya ke England dan Riurons Lyngba ke Jingjob ke India kalala abad penyiar rengkat ya ke series damar arsen job badhaga ke Jingialehkai tes kabasan Muhammad Siraj ubade DSP jong ke Telangana Police badunong Krishan Baratba jong Cristiano Ronaldo uliya ban khur hadu khentai wicket haga ke Jingialehkai tes kabasan kata saw wicket haga first inning but sun wicket haga second inning but gumjuru day Muhammad Siraj ubala penhap ya ke wicket bakhadu ke England haga ke Jingialehkai tes kabasan haga Jingialehkai duran kop hapadeng ke Mohon Began Super Giant Persia ke BSF haga ke Jingialehkai ke Mohon Began Super Giant kalau khur ke nam job hadin bekalala abad pelimsuk ya ke BSF da saw lanot haga Jingialehkai Premier League Summer Series hapadeng ke Manchester United Persia ke Everton haba phai syakna ke Jingialehkai baro artligi ken hun kia khai damar argol adu bukot ke Jingialehkai Lyngba ke Jingialehkai ke Manchester United kabat ya ke kerdan ke Beningkong ha ke mi ikhen point bari ora ka nam ladu jong ke Premier League Summer Series haga Jingialehkai hapadeng ke Liverpool Persia ke Athletic Club barhaga ke Jingialehkai ke Liverpool galala ban perlem ke Athletic Club da saw lakaway barhaga ke Jingialehkai Gakpo liyo ban tap lai gol kata argol nak benta ke Liverpool haga menit ke basan peusan bat nyeu peu mat sigol liyo ban tap nak benta ke Athletic Club haga menit ke ban riu peu saw haga Jingialehkai hapadeng ke Degu Persia ke Barcelona haba pai syakna ke Jingialehkai ke Barcelona kala khur ke nam job adin makalala ban pelim suk ya ke Degu hadu san lanot barhaga ke Jingialehkai gawi liyo ban tap argol nagbenta ke Barcelona haga Jingialehkai Serie A jung ke Brazil hapadeng ke Santos kabade ke kenhun Jingialehkai jung Neymar Persia ke Juventus haga ke Jingialehkai ke Santos kala khur ke nam job adin makalala ban pelim ya ke Juventus dan lai lakaway barhaga ke Jingialehkai Neymar liyo ban tap argol nagbenta ke Santos kata haga minit ke balai penyau barhaga minit ke baprapeu